ishmi pjesëmarrje në Itali, Faenza, kur mora pjesë në kampionatin evropian. Dhe ndjenja ishte shumë emocionueshme dhe që ke konkurenca shumë e madhe. Normalisht ka qenë shumë e vështirë se unë kam humbur 7 kg dhe nuk kam mujt të ha çfarë dush, nuk ka desh të hash më orar, mos të hash shumë dhe ka qenë vështirë, po suksesin arrit. Unë në mëngjes vrapoj bëj një futim të lehtë në malin Gazibab dhe prej atje shkoj në shkolla, ha mëngjes. Normalisht që hajmë si seher dhe ushtroj ora 1, pi 1, e sosi treningin 3 ora, pushoj 2 sat, në 7 e kemi treningin e mbrëmjes dhe qështu dita eme kalon normale. Uspjehot na besiralili, беше navistina едно прекрасно чувство. Ние во Македонија тоа го немаме многу одамна. Ние сме имале други медали, но златен медал, како што беше ова за кадети, не сме имале ниту еднаш, и како клуб, и како репутација на Македонија. Индивидуалните спортови помалку се вложува, но повеќе се постигнува. Не сме ние како фудбалот, пример, другите спортови, ракомет, кошарка, во нив се вложува повеќе, но тоа е колективен спорт. Кај нас се знае еден со еден, индивидуално, но треба да се вложи малку повеќе. Јас верувам дека и во секој друг спорт, било каков да е борење, џудо, бокс, карате, што е да се вложи повеќе, ќе има резултати уште повеќе. Ju kisha thanë fëmijëve, trive të ushtrojnë me seriozitet punën, më t'ingojnë trenerat që ka i kajnë, mos ngojnë anësh fjallë dhe qështu arrijet suksesi.